India na saba COVID-19 gi vaccine pirak naba malem gi leibak maudrani thoina haijarakle. Malem gi leibak maudrani thoina India da COVID-19 gi vaccine tharak naba haijarakle. Masina New Delhi asi malem gi vaccine gi hub ama oiraba yabagi chauthok chabadu lakadori. Awangba thaktagi phangba source ki matungina haukiba thangje numita leibak sida immunization gi drive haukibada side effect yama leite haiba wafam ama ngangnarakbadagi India da leibak kayana India gi vaccine sing asi pirak naba hainarakle. India na leibak sida sajaba coronavirus ki vaccine sing Nepal, Bangladesh, Myanmar yauna yumlo naba leibak kaya da thari. Haukiba leibak popu numita Prime Minister da Dominican Republic ki Prime Minister Roosevelt Skerrit na tharak pasithi amada immune kan khat hanbagi wafam thamlaki. India gi dose sing adu Mahadesh la na tharak na bahaijaraki. Ing 2021 sanglakpa masung COVID-19 gi mayokta ikhoina akanba mongda lantheng narakpana Dominica gi mi lising humdra ni thoigi chama si hojik Oxford AstraZeneca gi vaccine matik chana mathau tarakli maramaduna aina miyoibagi nungsinaba masung ikai khumnaba du da vaccine gi dose adu donate tawraknaba haijari masi aikhoi gi mi singi ahan ba masung ani suba dose konanaba aikhoi gi mathau tari haina Skerrit na haiki. Malem da coronavirus ki case khwaitigi yamliba United States ki hek mathangda leiriba Latin America gi atoppa mafam kya da gi su Pune da sariba India ki vaccine sing asi tharaknaba haijarakle. Government ki PAO-CHE Biomedical Institute na leikraba ahanba phase ki oina COVID-19 gi vaccine gi dose million ani loba laknaba Brazil gi plane ama thunglaraba yai. Sao Paulo dagi phangba report singda Health Minister Idurido Pajelo na hai Serum Institute of India na puthorokpa AstraZeneca Oxford University vaccine leinabagi chechang thanaba loire. AstraZeneca amasung Oxford na puthokpa amasung China gi Sinovac Biotech na puthokpa vaccine emergency oina sinabagi warep lawnaba Brazil gi NBSA da mathang nuwaijing da laknaba matam lepkhre. Amaromda Bolivian government nasu AstraZeneca gi COVID-19 vaccine gi dose million manga supply tawnaba India gi Serum Institute ka contract ama sahi tawnakre. President Luis Sarcena hai Russia dagi Sputnik 5 vaccine million 5.2 gi leinaba deal ama handakta tawnakre. Atoppa pawmana Central Baghdad ta suicide bomb attack ki thodok anida mi kunchani thoi sire. Iraq ki capital Baghdad ta ngasi suicide bomb attack ki thodok ani thokhibadagi yamdrabada mi kunthani thoi sikhre amasung chamaga tarana sokre haina pau ki sourcing na hairi. Matam kuirabagi tungda thokhiba suicide bombing gi thodok adu Central Baghdad ki Bab al-Sar ki commercial area da thokhibani. Mikhal ngankhatnaba thorang amasung senbit lon gi phibam sokchilakpagi crisis marakta thokiba suicide attack adugi matungda mi yamna chinba kaithelda hakchang kayat amasung attack kaina wai saiki. Kudaki oinati tamthiba suicide attack ani dugi matangda group amatana claim tawdri. Iraqi military na phongdorkhiba matungina soklaba singi marakta kharadi yamna aruba phibamda leiba maramna asiba masing hengelakpa yai hairi. Iraqi health ministry na soklaba sing layengnabaги damakta hospital punumakta thorang tohankhre haina lauthokhi. Baghdad ki ngaihakta pothadaba commercial area da suicide bombing singi thodok thoklibasi sahi ahum gi matungda ahanbani. English ingani gatara nipan da matamdugi Prime Minister Haidar al-Abadi na Islamic State maithiba pire haina hek lauthokpaga ngaihak leiraga area asimakta da suicide bomb attack ki thodok ama thokhi. Atoppa pawmana Mongolia da COVID-19 laina layeng baga mari leinana miyam irang haukhre Prime Minister yauna Minister ahum pham thadokre. Mongolia da angang unabada ngairibi ama COVID-19 positive oiduna layeng bagi wahouda miyam na pendaba phongdok narakpadagi Prime Minister Ukhana Surel Suk leibak pokpa numita pham thadokre. Prime Minister pham thadokthringai yumsakesi numita thodok aduga mari leinana Minister ani na makhoi na pairiba pham thadokhraba matungda Khurel Sukna magi government pulup oina pham thadokpagi wafam hodokre haina local media na report tawki. Mahaki phireb asi government pairiba Mongolian People's Party gi parliamentary section gi mifam amada khanaraba yai haina thajanari. Madugi matungdasu issue asi parliament ki session amada amuk khanagani. Miyam gi pressure amasung khongjang mayam lakpadagi Mongolia gi Deputy Prime Minister amasung State Emergency Commission gi makok Yangu Shotbatar amasung Health Minister Togatmol Munsai khatna makhoi pham thadokle haina yumsakesi numit ki nungthilda lauthoki. Leibak pokpu numit ki ahing nupi ama test tawbada COVID-19 positive oiki amasung pokpuda ngairiba machaga loinana maternity hospital amadagi COVID-19 naba miyoi sing leiba quarantine facility amada thamki. Ingkraba ahing adu danupi adu quarantine facility da thaba matam adu da angang adu galoina pajama khak seli masada inaphi amata inkhide amasung plastic ki slipper tongki sakta madugi video ubada leibak sigi konung Ulan Bator city da miyam saunadu na pen dabagi khongjang mayam sangchilakhi
थौदो अदुना वाहौ ओइरगा मंगोलियन डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर अमसुंग स्टेट इमरजेंसी कमीशन की हेड सोटबाटर अमसुंग मुनखा साइखन्ना मखोय फम थादोकले हाइना युमसकेसे नुमित की नुंथिंदा लाउथोकी मरक असिदा होखिबा पुंग कुनमरी गी मनुंगदा मंगोलिया की मफम कियादा मियोय लिसिंग तरा निथोय गा चमापन निफु टेस्ट तौबदा कोविड-19 नाबा तरा तरुक थेंगनरे हाइना मंगोलिया की नेशनल सेंटर फॉर कम्युनिकेबल डिजीज ना सगोल से नुमित फोंगदोखरे ख्वाइदगी नौना थेंगनबा अनाबा सिंगदु लोकली ट्रांसमिटेड केस सिंगनी लेबाक से कोनुंग उलान बतोर थेंगनबनी हाइना प्रेस कॉन्फ्रेंस मदा एनसीसीडी की सर्विलेंस डिपार्टमेंट की हेड अमर जर्गल अंबा सेलमाना फोंगदोकी मंगोलिया दा हौजिक फावबदा कोविड-19 नाबा मिगी मसिंग पुन्ना लिसिंग अमगा चामगा मरफु मरी सुखरे मखोयगी मनुंगदा लोकली ट्रांसमिट तौबा लिसिंग अमगा चामा हेना यावी मरक असिदा मियोय तरा हुंदोय अमसु नाबा फदुना लेबाक सिदा कोविड-19 नाबा फखरबा मिगी मसिंग पुन्ना लिसिंग अमगा सुकना निफु तरुक सुखरे मियोय मिलियन 3.3 लेबा एशिया की लेबाक सिदा हौजिक फावबदा कोविड-19 गा मरी लेनना मियोय अनि सीखरे अतोप पावमना हरियाणा क्लास 6 तगी 8 फावबगी ओइना स्कूल सिंग फेब्रुवारी की अहान बसेवल दगी हांगलगनी क्लास 6 तगी 8 फावबगी महिरोय सिंगी दमकता हरियाणा दा लेबा स्कूल सिंग लाकलिबा फेब्रुवारी की अहान बसेवल दगी अमो हन्ना हांगलगनी हाइना स्टेट सिगी एजुकेशन मिनिस्टर कानवार पाल नंगसी फोंगदोखरे पाउमी सिंग दा वांगांगलदुना मिनिस्टर ना अनोबो पॉजिटिव केस मसिंग तपना तपना हंथरकपगा लोइनना स्टेट सिदा कोविड-19 की फिबम फगलगले मसिगी मथक्ता कोविड-19 की वैक्सीनेशन ड्राइव सु सथबा हौरे मरमदुना क्लास 6 तगी 8 फावबगी महिरोय सिंगी ओइना स्कूल सिंग फेब्रुवारी की अहान बसेवल दगी अमो हन्ना हांगनबा मखोइना वारेप लौरे हाइना महांगना फोंगदोकी महांगना हाइकी क्लास 1 दगी 5 फावबगी ओइना क्लास अमुक हन्ना हौबगी मतंगददी मखोइना कोना वारेप लौगनी पनबा याबदी कोविड-19 संदोरकपना मरम ओइदुना था तरुक थिंजिंदुना लाकलबा मतुंग क्लास 9 दगी 12 फावबगी महिरोय सिंगिदमक स्टेट सिगी स्कूल सिंग सेप्टेम्बर की मयाई चलकपदगी हांगखिबनी अदुबु कोविड-19 की केस सिंग हेंगेलकपदगी नवेंबर दा हरियाणा गवर्नमेंट स्कूल पुनमक अमुक हन्ना थिंजिनबा खंगनखिबनी हाइरिबसिगी मतुंग हायर क्लास सिंगी ओइना स्कूल सिंग अमुक हन्ना दिसंबर की मयाई चलकपदगी हांगखरबनी मरक्सिदा हरियाणा दा कोविड-19 की केस लाख अनिगा लिसिंग हुंफुतरेट यौबगा लोइनना लैना असिना मरम ओइदुना सिखिबा मिसिंगना लिसिंग अनिगा चमापन मौजा तरेट सुरे हाइना हेल्थ डिपार्टमेंट ngasi फोंगदोखरे हेल्थ डिपार्टमेंट की ऑफिशियल अमना हाइकी हौखिबा पुंग कुनमरीदा मियोय मरी नौना सिखिबगा लोइनना स्टेट असिदा कोविड-19 ना मरम ओइदुना सिखिबा मी लिसिंग अनिगा चमापन मौजा तरेट सुरे नौना लैखिद्रब सिंग अदुगी मनुंगदा अनीना जमुनानगर डिस्ट्रिक्ट तगिनी अमदी अमममना पानीपत अमसुंग गुरगांव डिस्ट्रिक्ट तगिनी हाइना महांगना फोंगदोकी ऑफिशियल अदुना हाइकी हौखिबा पुंग कुनमरी सिदा अनौबा केस चामगा सुंगना मंगा थेंगनबगा लोइनना स्टेट सिदा कोविड-19 की पॉजिटिव केस मसिंग लाख अनिगा लिसिंग हुंफुतरेट यौरे अनौबा केस सिंग अदुगी मनुंगदा पंचकुला अमसुंग फरीदाबाद तगी 19 अमदी गुरगांव तगी 13 याउरी हाइना महांगना फोंगदोली स्टेट सिदा हौजिक कोविड-19 की एक्टिव केस लिसिंग अमगा सात्रेट कुंथ्रा मरी लेरी हाइना फोंगदोलदुना महांगना हाइकी हौजिक फावबदा मियोय लाख अनिगा लिसिंग हुंफुनिथोय लैना असिदगी फखरे हरियाणा दा हौजिक लैना असिदगी फबगी चांगचादा 92.2 यौरे हाइनसु ऑफिशियल अदुना फोंगदोगली अरोबदा पाउबिलाई न्यूज रीडर की वीडियो येंगबिरिबा खुदिंगमक पुथागतचरी।